Ukalele sela wena bhosho mani ukuzitwa yimeko yaphupisana. Wait, awusho kanjani Samanda? Ngoba bekezela wena bhosho mani ukuna wena ndaba yikho mbala wakho lesa ngoba ulapho khona ngenxa yethu wabhuqa yipe na Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi ukhuzani ke ungenelile ke engomeni yokunqamula ke unyaka ngapha ke kumhlobo ke wene nembukeli ungene ngayo ke ingoma lapha na ke afeature khona ke yena ke uSiphesihle sokhumbula ukuthi le ngoma ke imnandi kakhulu njengoba ke esanda kuyikhipha yena ke ukhuzani ke umfuka Pongose kodwa ngapha ke kwi top 10 ke yokhozi ke akekho lapha na ke yena ke umfuka Pongose nangayo ke le ngoma yakhe ke noma ke eka Jumbo afeature khona uyena ke uJumbo ke ethi ke noma ke ungavala ingangenanga kuyona ke i-top 10 ke yokhozi imbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula ngabe ke kujabulise kakhulu ungena ngapha ke kuona ke umhlobo wenene ke engabikho ngale kuKhozi FM ngabe kuthini ke imbukeli okwakho ukuphawula usiyokwehla ke uye lapha na ke ezazi comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe ke wena ke uthini ngalolu daba siyabonga. I can delete pictures and conversations. What I can delete pictures and conversations on my phone. What I Awujalo mangilele ngiyamphupha mangivuka ngimkhumbula lapho akasangina kodwa ngiyamthanda njalo mangilele